kini kita ki party mo adin balak yo ya ka result jangka BPP hoj meneng alapan EFP mo oh meneng klem le live and mentang adang le ya live de POE kini mo oh ki wan pet ne sadu stay ni oh di ish sing bun kali wah pet ndo. Last year when there was election, my wife put car. The flag is kind of like a symbol. See in front of the car there's a symbol. Yep. They used for cleaning rice. It's called pra. Ni ayo bun pet ni la syong sunroof mah pet yang tai oh dompun mah kali mah POE sakut blok ni barok mah They gave me a few pumpkins, a bag of rice. So I opened my cards on and they all because my wife put the flag at the side of the look. Ni mah pet tai lawan biang ki bikers mah ki supporter jong upra hadin bala job suk mah hadin bala job suk ke BPP pet ni ki brave pet kini arngut pet yo kelon mo pet yo kelon ya suki te POE mo ni ki pet ne bersyak tu ke taksi ru te POE te mo sebun bah te perlok kumni ngalap ni EV ke ni live ngayang nane na jrong yeng ke jarang khat por baki yat mo hoj pen EV mene por bayat Dr. Ricky Ajsangkon dan rei kan sawan pat haka vlog ke jonga mo haka vlog ke jonga ka bang ngalak de bring mene mo te mentaruk ngadang don haka ni ka jakahi ka bang yang menta pet ki kali mo ki baya sendran ban pensngan ya MP ubatmai jangka Shillong constituency mo te pet ki breu ki la ya sautanat bahaya syat baha mo te pi nang tairu te da mening akhlem le live te na la escort ya Dr. Ricky Ajsangkon daki pulit mo nakmat banadin kata labut sakit ba ni singit singbun brave ta pet saki kali la block lut ngapa ni sene ru ni oh yang pila ya sakilang mo dak bapet nang ne te ka block ka jonga ngan sapen si kiba na ngawan menta ka singi kan sami ka vlog ka jonga ngalit ban visit yesun bah ki perlok ki jonga te handre ngampen pat ya ke dur ki perlok handre ngampen tangi ki jaka ki banga ngalit ban visit menta ka singi dan rei hak ni ngapor bangawan pai ngaya kendu hak ni ngapor tek ba kine ki kinang support bat kumju ru MP batmai imi hakane kapor te kumtang alayo ban ring mo te nganget skamba kani ka live jonga ka batang kendiat nganget pi so tanat ka so live like share but lada don na jong pi ki bang poit mai kani ka channel ka jonga so ba subscribe te
tangkatahi ngan penkut no ia kenika live video ke jonga ka pamenta te kila normal mo kila ya lut naduk meni te kabubun hi ngan sapen i hi ha ka vlog video ke jonga te haduk begini ya kenduk biang te mentangan pen i hi ya kedor lejong. Okay, te bye bye. Take care but stay safe mo. Ngisaban congratulate ya i MP Batmai jongi iba ngilayo mentana ka Shillong parliamentary constituency te haduk kita kapor ngin saya kenduk biang hagawai pat ka video. Okay, bye bye.